Palvanlar geledi, palvanlar. Çamdağıla palvanlar. Oynaya geçet hazırcı. Oo, nasıl? Çok sana onlar görmek de. O da bundalar. Azamat al. Arttan tutkoy men zaş tagılıp turdu o şerде. Bunday yaxshi boldi Nurgazka. Bir metre kaldı. Kanat nerede girip tutatmanda. Marat tegere tutat. Kanat enkeyi odatma o zerde. Kutlu götörülük oldu karagalaç. Kanatsın. Sögün bögül aka. Aka sögün böysün ara. Kanattın bütün karagılanlar. İki fututen götörülük oldu kanattın. Enkeyi götörüldü. Kanat başını götürdü. Kanat kayra başlan enke. Murat sal o yerden. Enzar! Enzar! Yerden sal, yerden dostum. Yerden salsan. Hayaka gel tutasın hemen. Enzar o yerden salıver. Enzar! Dostum beraktan ne salıp parça. Ulan öte sonum bolmadı.
Samat aşağı çıktı atat. O Nurgazka. Geldi balanız. Qandaysiңар? Muna Tayran cemaati yaşlar karılar birikip şu Tayran atlarını yaşlar ıntımağılan berdi. Tınç bolsun, tınç aman ötmesin. Atın üstü jengil bolsun, zaman tınç bolsun. Şu yaşların ıntımağı üzülmesin, oynayıp gidiyorsun, zamanlık vermesin. Allah var. Biz muna Kızılsu Taygara cemaati общий ынтымақчылық қылып мына улақ беріп жатырмыз, улақ тынч өтіп кетсін. Şu ulaqqa salым қошқан балдарынан тапқандарына бәрәке беріп үйлеріне тынчылық, аманшылық болсын. Заманыбыз тынч болсын. Қырғызстанда шундай тойлар көп бола берсін, ынтымақчылығыбыз bundan da мәкән болып, кейінгі жылы дағы жақсы тойларды бергенге насип болсын. Амин, Аллах акбар. Тайгара елі біріншіден ынтымақ улақ беріп жатады. Балдар тынчылықта, әрдайым тойларда сүйтіп улақ жайып берсін. Амин. Assalamu alaikum. Сөзен. Мына келер жақсылық болды. Шындай. Жақсылықтар көп болсын. Ака үлкен жардаммен шығып жатыр. Жақсы. Алла разы болсын. Тайгара жамаатына Алла разы болсын ака. Шындай. Билимдиңиздерден жазғаныңыздар. Ар бириңиздердин үйлөрүңүздөрдө жақсылық болсын. Ешқашан жамандық болбосун. Шындай мааракелер көп болсын, От улан досум мына Тайгарада. Assalomu alaykum. Shu uloq yaxshi o'tdi. Shu oyog'ina chayin qirsiqsiz o'tib ketsin. Ot Taygaradan Turk akam İstanbul degan ot bo'lsin. Emnedeyiz. Assalamu alaikum. Cemaat alыс жақынdan келген меймандар. Бүгін біз şu Taygara ынтымақ улағын өткөрүп атабыз. Şu елден пата алуу мақсатында. Қандай мақсатта şu улақ өткөрүп аткан болсақ, мақсаттарыбыз кабыл болсын, Алла кабыл кылсын. Келген меймандар аттары мүдүрүлбөсүн, сорундарды таза алып, чагып ойноп күлүп кетсин, үйүнө аман эсен жетип алышсын. Амин, Аллах акбар. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugün 24 yanvar Taygara жаштары, аксакалдар биригип ынтымак улагын өткөрүп атабыз. Şu ынтымагыбыз үзүлбөсүн. Улагыбыз жакшы өтүп атат, ширин өтүп атат, бөдө кырсыксыз. Жакшы палвандардын аттары мүдүрүлбөсүн, ат баккандар, жем бергендерди актасын, жакшы сорундарды алып үйүнө тынч аман жетип кетсин. Амин. Аллага шүгүр кылайлы. Мына бүгүн Тайгара эли ынтымак улагын берип атыптыр. Ушу уюштургандарга, аксакалдарга, жаштарга рахмат, тынч болсун, эл журту тынч болсун, ынтымак болуп ойноп күлүп жүрө берсин. Барека тынч өтүп кетсин. Рахмат баарына. Тайгара балдар уюштуруп атат, мына аксакалдар, жаштарга оомат берсин, тилектерин берсин. Şu каерде болсо Америкадан, аяк бияктан бүт акчаларды салып балдар şu жаштар уюштуруп атат. Şu жаштарга оомат берип, ден соолуктуу болсун, ошолорду тынч эсен аман үйлөрүнө келишке Алла насип эткен болсун. Аллах акбар. Жаштарымыз жакшы өтсүн, тынч аман өтсүн. Тынч болгула баарың жаштар. Улаңар тынч аман эсен таркасын. Аллах акбар. Жал сыйлап келсин kan. Биринчиден саңа ден соолук. Bu жерде улак чыгарган жаштардын бар жоонуна ынтымак, рызык берсин, бак дөөлөт берсин. Тапкандар баракалуу болсун. Жаманды көрүшпөсүн, баардан жакшылыктын үстүнө ойноп күлүшкө насип кылсын. Аллах акбар. Söyleyiniz. Assalomu alaykum. Taygaralik tug'anlar uloq berib atgan ekan. Yaxshi bo'ldi, ынтымак uloq. Uloq son o'tdi. Toza, sorunlar da yaxshi ekan. Jamoatına bata berip qo'yingiz, Taygara jamoatına, Jamoatga ham Alloh razı olsun. Shu uylarning har doim tinchlik, yaxshilik bo'lsin. Uyurlashmaydi, var baxtli bo'lsin. Marcel Bey, qanday ekan? Yaxshimi? Desotlar yaxshimi? Marcel aka qanday? Marcel emas, yaxshimi? Söyleyiniz.
Assalamu alaikum жамаат. Мына бүгүн ушунча элди чогултуп берип аткан Тайгарата жамаатына Алла разы болсун. Сонун улак берип атат. Şu bir gana nemesi şu, yer gana batkagırak boltat, oşoğa көбүрөөк топ болтат. Атак башында курук жерде өтө сонун болуп. Ар бир айыл ушинтип берсин. Бул айылдын ынтымагы. Улакчылардын ынтымагы ар дайым ушундай бир жакшы маанай тартылган кечелер, улактар көп берсин, ар дайым бар болсун. Улакчылардын билегинен күч кетпесин, жалынан улак кетпесин, жүрөгүнөн намыс кетпесин. Ар дайым чапканда şu гүлүү эле чапсын. Бирөө менен бирөө сөгүшпөсүн, бирөө менен бирөө урушпасын. Ар дайым бар болсун. Карылардын батасын, şu жаштардын сыйын алып жүрө берели. Адам бар болсун. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Кымбаттымдайсыңар. Улак болдат, улак жакшы өтүп, ынтымак улак өтүп атат. Жакшы. Жакшы орунда жакшы сайлап атат. Баары жакшы болуп атат. Кайсы жактан келдиңиз? Ташбулак Моңголдон келдим. 90 Канча жаштасыз? 60. 60 жаштагы авам улак чабатына көрүңүздөр. Жакшы болду улактар. Разычылык айтып коюңузчу Тайгара жамаатына. Разы болушу жакшы улакты берип, өздөрүнчө бала чакасы менен өсүп кете берсин, тынч болсун. Жакшы улактарды чыгара берсин, ушундай улактар боло берсин. Эл журтубузда. Заманыбыз элибиз тынч болсун, токчулук болсун. Рахмат. Тилейм. Омин şu Taygaranın çoğultkan ulaqtары, ötközgön ulaqtары жақсы өтсін, тынч болсын, аман болсын, шуну өткөргөн балдарга Кудайым денсаулык берсин, аманчылык берсин, тапкандарына береке берсин, үй бүлөсү менен тынч эсен аман болушка насип кылсын. Ушул берген улактары тынч, атчалы, жеңил, эсен аман өтүп кетишке Кудайым насип кылсын. Амин Аллах. Денсаулыгыңыз кандай анан? Сон. Бул кайсы турат? Бул өзүм Хадия кылып берген атыңыз эмеспи? Жок, албадым. Ал кайсыл жакта? Ал Бишкекке сатып бердим. Бишкекке сатып бердиң? Канчага кетти? 500 500га? Буну жаңы алдыңызбы? Жок, бул кол бала өзүмкү. Өзүңүздүкүбү? Өзүм кол бала. Көк жакта эле туруп атасызбы дагы? Көк жакта. Жакшы. Ömrünüz uzun olsun ha. Rahmat. Taygara cemaati şu kaçıncı yılki balдар? Жаштары уюшкан. Жаштары Алла Таала şu Taygara eline tinchlik bersin. Ne tilek kılsa tilekleri kağılı olsun. Şu жаштар ынтымак болуп атат. Ынтымак şu her yerde болуп атат. Şunday ulaklar жакшы болуп атат. Şu baldaram Allah Taala жүрөгүндө эмне тилек кылса тилектери кабыл кылган болсун. Уулдарынан, кыздарынан небере чеберелерди көрсүн. Алла Таала эл балган ажыларга болсун. Ушу Кыргызстан элибиз тынч болсун. Каерде болсо ушундай тамашалар боло берсин. Элибиз ынтымак болуп, жаштардын ынтымакчылыгы түбөлүк болсун. Алла Таала тапкандарын берекелүү кылсын. Аллаху акбар. Бул кайсат? Бул ошо Нокенден алганбыз 700 миңге. Жазга 2 асый болот. Жакшы. Ошо элеманын аты бу. Машалла. Şu Taygara eli жақсы ниеттүү улак берип атат şu. Не тилесе тилектерине жетсин şu. Ар дайым şu жакшылыктарды берип жүрө берсин. Сүйлөй бериңиз. Дейбиз şu Taygaranын эли жакшы экен, мына жакшы улак берип атат, ынтымагы үзүлбөсүн ар дайым. Ушундай эме бол ынтымакта болуп жүрө берсин, тынччылык болсун. Амин. Taygaranın ынтымак улагы болуп атат. Жакшы болуп атат. Таза улак болуп атат. Ушундай улактар көп болсун, элибиз тынч болсун. Бар жолубузда ынтымак. Калайбыз? Астыңыздагы ат кимдики? Астындагы ат өзүмдүкү Сургоён деген. Актагабыздын Сургоён деген аты. Атчалы жеңил болсун ага. Assalamu alaikum. Taygara cemaati buna bugün Alaman ulak berip, şunca eldi çakırıp, jakşı düngüretip, ulak tarttırıp atasınlar. Buna sorunların ayağına dağı çıkayın dep kaldı. Ulak jakşı öttü. Şu Taygara cemaatine dağı densolukta olsun, bala çaka, el yurt, ırıs keşigmen aman bolsun. Uşunday Kırgızında ulaklar köp olsun. Amin. Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, kandayсыңар, тынчсыңарбы? Мына бүгүн жакшы улак болуп атат. Taygara жамаат бүт элди чакырып, ынтымак улагын берип атат. Ушул Taygara жамаатына рахмат. Şu акча кошуп, ушул жерде элге тамаша кылып берип атканына